Yes, ikaze nanone nshuti bakunzi bacu hano kuri News Lab TV. Reka nizere ko muguwe neza, reka nizere ko muryohewe n'ibihe. Nongere mbaha ikaze muri amakuru yo kuri uyu mugoroba wo kuri uyu wa gatanu tariki 11 Werurwe 2026 tugiye kwibanda ku makuru agezweho y'ibiri kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Turibanda ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakomeje gucurwa umugambi wo gutera u Rwanda no gukuraho ubutegetsi buriho. Reka turebera hamwe noneho uburyo abazungu bagiye kubigiramo uruhare. Biravuga ko noneho abitwa imbonera kure nabo ngo biyunze kuba FDLR ndetse n'abandi bavuga ikinyarwanda bari gutorezwa hariya mu kibira babitojwe n'abazungu. Ndaje nababwire ibyo ari byo. Umugambi mubisha wo gutera u Rwanda niwo ushyizwe imbere. Hanyuma ariko umugambi ugucurwa ngo hifashishwe intwaro, ariko kandi no muri politike Tshisekedi n'umuhungu wa Habyarimana bakomeje kunoza uyu mugambi, ariko kandi na Kayumba Nyamwasa bombi bari kunoza uyu mugambi wo guhuza imbaraga ngo batere u Rwanda. Ndaje mbabwireho, ariko kandi agira mbabwire ko mu Bufaransa hatangijwe iperereza ku byaha by'intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'icwa ry'uriya muforomokazi muri UNICEF wari Umufaransa ariwe Karine Guissin. Rero kuri wa gatanu tariki 13 Werurwe ubushinjacyaha bw'igihugu cy'Ubufaransa bushinzwe kurwanya iterabwoba bwatangaje ko hafunguwe iperereza ku bantu batazwi kubera ubwicanyi bugize icyaha cy'intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'urupfu rw'umukozi wa Loni ukomoka mu gihugu cy'Ubufaransa. N'umukozi mu bijyanye n'ubutabazi ukomoka mu Bufaransa Karine Guissin wakoreraga igoma mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF yiciwe mu gitero cya drone cyagabwe aho atuye rero ku itariki 11 Werurwe 2026 twabigarutseho, aho ubuyobozi bwa M23 bwanashinje FARDC kuba ariyo inyuma y'icyo gitero. Nyamara imiryango mpuzamahanga ku rundi ruhande yagiye amagana iki gitero ntikomoze ku ngaruka cyangwa se ikamagana ingaruka z'iki gitero, ariko ntitunga agatoki suruse cyangwa se aho iki gitero cyaje giturutse byanenzwe n'abatari bake barimo na guverinoma y'u Rwanda. Hanyuma ibyo byose rero turaje tubive umuzi n'umuzingo. Ndabwira ko magingaya hari amakuru y'ibanga yaje ashyirwa hanze agaragaza ko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bateguye igitero kinini gishobora gutangirira mu bice bya Uvira no ku ndondo ya Bijambo. Ndabwira iby'isasu biri kuvuza ubuhuha muri ziriya axe ni muri Uvira. Turebera hamwe mu buryo bw'ubusesenguzi icyo politiki ya Tshisekedi mu Burasirazuba bwa Kongo igezeho. Hanyuma ariko kandi ndabwira ko u Rwanda rwakira abaturage barwo 250 babaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turagaruka ku makuru y'abarundi 74 bari barahungiye mu Rwanda batashye, umva ibyo bavuze aha ngaha. Hanyuma ariko ibindi byose turaza kubirebera hamwe, ubwo nari kuvugwa cyane cyane muri Afurika ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Reka mpere kuri uyu mugambi karahutaka wa Perezida Tshisekedi wo gushoza intambara ku Rwanda, gukuraho ubutegetsi buriho afatanyije n'abarimo Kayumba Nyamwasa ndetse n'umuryango wa Juvenal Habyarimana. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ari gukorana n'umuryango wa Juvenal Habyarimana utuye mu Bufaransa ndetse rwose na Faustin Kayumba Nyamwasa uba muri Afurika y'Epfo kugira ngo banoze ubufatanye mu bya gisirikare bugamije gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Nk'uko amakuru aturuka ku masoko atandukanye bivuga, uwo mugambi wubakiye ku mutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata mu mwaka w'1994. Bashaka kubaka ihuriro ryagutse ry'imitwe y'irwanya leta y'u Rwanda nk'uko amakuru abishimangira. Mu izingiro ry'uyu mugambi harimo umuhungu wa Habyarimana Jean-Luc Habyarimana. Amakuru agaragaza nk'umuntu rwose cyangwa se mugaragaza nk'umuntu ushobora guhuza ibisigisigi bya Hutu Power hagamijwe guha icyerekezo gishya ihuriro ry'abarwanya leta y'u Rwanda. Aya makuru kandi avuga ko mu ruzinduko Jean-Luc aherutse kugirira i Kinshasa yahuye n'umujyanama wihariye wa Perezida Tshisekedi mu by'umutekano ariwe Desire Kashmir Ebelande Kolongele. Nk'uko bamenye ibyuko gahunda cyangwa se ibyuko guhura babivuga, Ebelande higesheje kuri Jean-Luc Habyarimana ubutumwa bwa Tshisekedi bumwizeza ko hari umugambi uri gutegurwa wo gukora ihuriro rikomeye rya gisirikare rizahangana na AFC M23 nyuma yaho ritangire kugaba ibitero ku Rwanda. Aya makuru yemeza ko Jean-Luc afatanyije n'abayobozi bo muri Minisiteri y'Itumanaho n'Itangazamakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
bashyizeho urubuga Extra Africa rugamije kweza izina rya Habyarimana, kwibasira leta y'u Rwanda no gutangaza ubutumwa bw'ushyigikira gahunda za Tshisekedi mu karere. Umugore wa Habyarimana Agathe Kanziga Habyarimana n'abandi batsimbaraye ku ngengabitekerezo ya Hutu Power bavugwaho kugira Jean-Luc Habyarimana cyangwa se kumugira inama yo guhindura izina rya FDLR ikitwa FCLR cyangwa se Front Commune pour la Libération Rwandaise. Ikigamijwe ni uguhindura isura FDLR ifite mu maso y'umuryango mpuzamahanga, ariko amakuru ahamya ko iyi FCLR yagumana n'ingengabitekerezo n'imitwe ya gisirikare nk'ibya FDLR. Gahunda yagutse ya leta y'i Kinshasa ikubiyemo guhuriza hamwe abarwanya leta y'u Rwanda binyuze mu guha indaro abanyepolitiki ndetse n'abo mu rwego rwa gisirikare bahunze kugira ngo bazashobore kugira imbaraga nyinshi. Tshisekedi yerekeje amaso kuri Nyamwasa wahoze ari umwofisiye mukuru mu ngabo z'u Rwanda RDF, nyuma akaza gushinga umutwe wa RNC. Amakuru akavuga ko Nyamwasa yagerageje guhuza imitwe yitwaje intwaro ya politiki n'igicengezamutwara kugira ngo byifatanye kurwanya leta. Amakuru avuga ko mu rugendo Nyamwasa yagiriye i Kinshasa muri Nzeri 2024 yahuye n'abayobozi bo muri FDLR baganira uko bakongera imbaraga ubufatanye buri hagati yabo. Abayobozi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazi aya makuru bavuga ko Nyamwasa avugana bihoraho na perezida wa FDLR Gaston Iyamuremye uzwi nka Victoire Byiringiro, basobanura ko uyu mubano ari inkingi ya mwamba mu mugambi wo guhuza RNC na FDLR. Icyemezo Byiringiro yafashe muri Mutarama 2026 cyo kongera cyangwa se cyo kugena muramu we Cyprien Ngabo nk'umuhuza wa FDLR n'itsinda rya RNC riyobowe na Frank Ntwari gifatwa nk'ikindi kimenyetso cy'umubano uri gukura hagati y'impande zombi. Amakuru rero yemeza ko ubufatanye butangiye cyangwa se butatangiye vuba, ahamya ko mu ntangiriro za 2025 Byiringiro yohereje umunyamuryango wa RNC uba muri Canada Emmanuel Hakizimana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo avuganire FDLR mu nama y'abarwanya leta y'u Rwanda. Bivuga ko iyi nama yari igice cy'ubukangurambaga bumaze igihe bwo guhuza abarwanya leta y'u Rwanda bamaze igihe baracitsemo ibice binyuze mu nkunga y'imari n'iya politiki ituruka mu bantu ba hafi ya Tshisekedi. Ibikorwa byo gushaka abayoboke bajya mu ihuriro rirwanya leta y'u Rwanda byakajije umurego. Harimo rero abashyigikiye FDLR baba muri Uganda n'abavugwa cyane muri RNC nka Charles Kambanda, Eugene Gasana na Christine Uwizera Coleman. Aya makuru kandi avuga ko umugambi wa Tshisekedi utakiri ibanga kuko rwose ngo akomeje guha FDLR ibikoresho, kwegera abagize uruhare muri jenoside cyangwa se bafitanye isano nabo no gushaka guhuriza amashyaka yanga leta y'u Rwanda mu mugambi umwe wo kurwanya leta y'u Rwanda. Ni mu gihe hashize iminsi murumva ko muri uyu mugambi ngira ngo murabyumva neza ko harimo umuhungu wa Habyarimana na Kayumba Nyamwasa. Indi gihamya yuko Kayumba Nyamwasa nawe ari ku isonga ry'abari muri uyu mugambi ni urugendo bivugwa ko ateganya kugirira hariya i Kinshasa, kuko bivugwa ko umukuru w'iki gihugu cya Kongo nawe ari mu myiteguro yo kumwakira ngo baganire ku kijyanye no guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Dore ko rero abarwanya leta y'u Rwanda bose Tshisekedi arabashaka ku meza amwe y'ibiganiro, ndetse arabashaka mu nzira imwe igana ku cyerekezo kimwe cyo gukuraho ubutegetsi buriho. Uyu mugabo Kayumba Nyamwasa usanzwe aho mu gihugu biravugwa neza ko ejo bundi perezida ndabivuga gute, umunyamakuru ukunze gutangaza amakuru atandukanye y'ibanga y'imbere mu butegetsi bw'i Kinshasa witwa Pero Luwala yabivuzeho. Uyu aba mu gihugu cy'Ububirigi, niwe wavuze ko ngo usibye Kayumba Nyamwasa washinze umutwe wa Rwanda National Congress RNC, hari abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Tshisekedi ateganya kwakira barimo Rudasingwa Theogene wigeze kuba umunyamabanga mukuru w'ishyaka RPF Inkotanyi, harimo David Himbara uzwiho gusebya ubutegetsi bw'u Rwanda na Gerard Gahima wigeze kuba umushinjacyaha wa Repubulika. Abo bombi rero ngo Tshisekedi arashaka kumeza y'ibiganiro ngo banoze uyu mugambi byavuba. Nibizwi ikizaba kijyanye aba bagabo i Kinshasa, gusa bitekerezwa ko nyine ari uruzinduko rwabo ruri mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda Tshisekedi amaranye igihe. Nyamwasa na bagenzi be rero bategerejwe i Kinshasa, ni mu gihe kitazwe ariko ni vuba, ni mu bihe mu by'ukuri byashize Tshisekedi yagiye cyangwa se yakira n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda basanzwe baba mu buhungiro. Aba barimo Eugene Gasana ugeze kuba
kuba ambasaderi w'u Rwanda i New York mu muryango w'abibumbye na Jean-Luc Habyarimana n'ubundi twavugaga haruguru usanzwe ari umuhungu wa Habyarimana Juvenal wigeze kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Icyo bagamije rero ni ugukuraho ubutegetsi buriho, ni uguhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ni umugambi rero uri gucurwa uko bwije nuko bukeye. Ahangaha rero biba byagiye hanze. Hanyuma imbonerakure zo mu ishyaka CNDD-FDD, amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi n'Inyabihamya avuga ko mu ishyamba rya Kibira riherereye muri komine Bukinanyana ni mu ntara ya Bujumbura ngo hari kubera imyitozo ya gisirikare ikomeye iri guhabwa imbonerakure zari zaroherejwe kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi bavuga Ikinyarwanda. Hanyuma ni imyitozo imaze ibyumweru birenga 2. Abaturage baturiye ishyamba rya Kibira babwiye Source Media Burundi ko hari abanyamahanga bari guhabwa mu by'ukuri iyo myitozo bambaye imyambaro ya gisirikare ya RDC cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB kugira ngo bigaragare nkaho ari ibikorwa bisanzwe bya gisirikare. Bivugwa ko bamwe muri bo bavuga Igiswahili, Ikirundi, Ikinyarwanda cyangwa Igifaransa. Abaturage bavuga ko imodoka za gisirikare zizanira ibiribwa n'ibindi bikenerwa abari muri iyo myitozo ndetse ko rimwe na rimwe abaturage bategekwa gutanga ibiribwa byo kubagaburira. Abaturage kandi ngo babujijwe kujya gusarura imyaka iri mu mirima yabo mu Kibira, ibintu bibatera ubwoba n'agahinda. Umwe mu baturage wabivuze hati ntitukigera mu mirima yacu mbere yuko ibi bikorwa bitangira, batubwiye ko hazaba imyitozo kandi ko tugomba kugira ubwoba, ariko ubwoba burahari kuko ntidushobora gutuza mu gihe duhora twumva amasasu. Twabaye nk'abavyihanganira kuko nta yandi mahitamo dufite. Amakuru akavuga ko abasirikare b'u Burundi aribo batanga iyo myitozo babifashijwemo n'abatoza b'abanyamahanga ngo barimo n'abazungu. Bidatangazwa ngo ni abazungu bo mu kihe gihugu, baturuka he? Reka duhere kuri inyandiko ivuga ko ngo ibihano bya Amerika byafatiwe u Rwanda ndetse n'abayobozi mu ngabo z'u Rwanda bidahagije ngo guhagarika inyungu zituruka ku mabuye y'agaciro nabyo nibyo bigomba gukorwa, ariko nabyo ngo ntibihagije. Institute yitwa ni Oakland Institute ni urwego rw'abanyamerika. Ubwo naje ndarabasobanurira iyo ariyo iyi Oakland Institute iravuga ibintu bikomeye ahangaha. Ikomoza ku masezerano ya Washington ngo kuba u Rwanda rukomeza kurenga ku masezerano ndetse no kuguma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigaragaza amakosa ari muri iki gitekerezo gihemba uwagabye igitero. Ni Oakland Institute. Uyu muryango w'ubushakashatsi Oakland Institute ufite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wasabye ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukora ibirenzeho kugira ngo buhagarike icyo bita igitero cy'u Rwanda gikorerwa muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu mutwe wa AFC M23. Bavuga ko uteza umutekano muke ndetse ukanorohereza ubucuruzi bwa magendu bw'amabuye y'agaciro ku nyungu z'ababikora, mu gihe abaturage ba Kongo ari bo bahomba cyane muri iyo ntambara imaze hafi imyaka 30. Mu itangazo rero ngira ngo turebera hamwe kubiyemo yasohoye kuwa 4 tariki 12 Werurwe. Oakland Institute yavuze ko ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye u Rwanda binyuze mu biro byitwa ni Office of Foreign Assets Control cyangwa OFAC byo muri Minisiteri y'Imari bidahagije. Ibyo bihano rero byafatiwe ingabo z'u Rwanda RDF n'abayobozi bane bakuru bazo nk'uko uyu muryango ubivuga. Ukurikije rero itangazo rya Minisiteri ya Amerika, RDF ishyigikira itoza kandi inarwana ku ruhande rwa M23, umutwe w'inyeshyamba wamaze gufatirwa ibihano na Amerika n'umuryango w'abibumbye kubera kurenga ngo ku burenganzira bwa muntu no guteza impunzi nyinshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muryango rero uvuga ko RDF yafashije M23 mu gufata ibice byinshi byo mu Burasirazuba bwa Kongo, harimo n'imijyi ikomeye nka Goma na Bukavu ndetse n'ahabari ibirombe by'amabuye y'agaciro. Bavuga ko ibitero bya M23 bitari gushoboka hatariho ubufasha bwa RDF n'abayobozi bayo bakuru. Oakland Institute ikavuga kandi ko ibihano bya Amerika bidashobora guhagarika inyungu nini u Rwanda na M23 bakura mu
bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urugero batanga nuko kuva M23 yafata ikirombe cya Rubaya mu mwaka wa 2024 yihariye kohereza koruta mu Rwanda, aho ibona ngo hafi ibihumbi 800 by'amadolari y'Amerika buri kwezi biturutse ku misoro, ku bucukuzi ndetse no ku bucuruzi bw'ayo mabuye. Binavugwa ko ngo zahaye u Rwanda izo nyeshyamba ngo zahaye u Rwanda ayo mabuye. Auckland ivuga ko u Rwanda rushyigikira M23 mu burasirazuba bwa Kongo, ikavuga ko ibihano bya Amerika bidahagije guhagarika inyungu zituruka mu mabuye y'agaciro. Igaragaza ko M23 ibona amafaranga menshi ku bucuruzi bwa koruta na zahabu iva muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ivuga ko amasezerano ya Washington atari y'amahoro, ahubwo ngo ashobora guha inyungu uwagabye ibitero. U Rwanda rwo rwavuze ko ibihano bya Amerika bitabogamye kandi na Kongo irenga ku rwavuze ko ibihano bya Amerika bibogamye kandi ko na Kongo irenga ku masezerano ya CESFA. Kongo ivuga ko ibyo bihano bishimangira ko ubusugire bwayo bugomba kubahirizwa nubwo ari ibiganiro by'amahoro Washington na Doha. Intambara iracyakomeje muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Turaje turebera hamwe uko byifashe ku kibuga cy'imirwano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Imbonera kure ndi kwakira amakuru ngeraho mu buryo bwuzuye cyangwa se burambuye, ariko biravuga ko hari imbonera kure 1500 ziri gutorezwa mu kibira, zirimo ngo n'aba FDLR ngo ni imvange. Abangaba ngo icyo bari kwitegura no gutera u Rwanda, ngo rwose no kuba bakwegerezwa imipaka ihuza u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ngo kugira ngo bashoze cyangwa se bateze umwiryane cyangwa se bashoze intambara ku Rwanda. Ariko kandi bikavuga ko bari no gutorezwa kongera kwinjira mu ntambara hariya muri Kivu y'Amajyepfo no kwirukana M23 mu misozi yunamiye umujyi wa Uvira igenzurwa na M23 magingaya, ariko kandi no kwirukana M23 muri iyo misozi ituma coalition abarwana ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bari Uvira babangamirwa. Byinshi kuri aya makuru y'izimbonera kure turacyabikusanya, turaza kubagezaho makuru yacu ari imbere. Hanyuma reka ngaruke mbabwira amakuru noneho yibanga cyangwa se yari ibanga, ariko twebwe ubwacu rwose bitewe n'uburyo tugira amadrone atugezaho amakuru tuba tugomba guhita tubihishura 5 kuri 5. Hari amakuru y'ibanga agaragaza ko FARDC, igisirikare cya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo batandukanye, ubwo ni full coalition muri rusange, harimo Wazalendo, FDLR, FDNB, harimo abacanshuro, abanyatanzania n'abanyangola, ngo bambariye urugamba. Ndetse aya makuru nubwo yari ibanga ngiye kuyashyira hanze, gusa biravuga ko ngo bari gutegura igitero kinini ngo gishobora gutangirira mu bice bya Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Reka tubivuge gutya. Ni amakuru mashya avuye imbere mu gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mwabanwe, ni amakuru avuye imbere mu gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, niyo agaragaza ndetse agashimangira ko hashobora kuba hari gutegurwa igitero kinini gishobora kongera gukaza umurego w'intambara imaze igihe mu burasirazuba bw'iki gihugu. Umwe mu basirikare ba FARDC niwe wahisemo kubituganiriza, ariko yifuza ko amazina yatatangazwa ku mpamvu z'umutekano we bwite. Hateganyijwe rero gutangizwa ibitero, ndetse rwose reka mbabwire n'uburyo ibitero biteganyijwe cyangwa se byateguwe kuri iki cyumweru tariki 15 Werurwe. Reka tubivuge neza, uyu munsi ni kuwa gatanu turi tariki 16 Werurwe, ejo ni kuwa gatandatu. Ku cyumweru tariki 15 Werurwe hateganyijwe igitero, hazatangizwa ibikorwa bya gisirikare bikomeye bigamije kugarura cyangwa se kwagura imirwano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Tshisekedi arashaka intambara. Tariki 15 mu kabikaho ahantu ejo ndi ku cyumweru tariki 15 Werurwe hateganyijwe ibitero karundura karahutaka muri Kivu y'Amajyepfo. FARDC na coalition muri rusange bari gutegura ibyo bitero, ndetse yaje no kuduha inyandiko rwose mu ijoro ryo kuri wa kane ushyira kuwa gatanu. Mu butumwa bwe yakuye muri inyandiko yasabye ko amazina yadatangazwa ku mpamvu z'umutekano we, ubwo tunabyubahe cyane tunamusuhuza, ariko avuga ko hari gahunda ikomeye iri gutegurwa n'ubuyobozi bwa gisirikare bwa FARDC. Yagize ati, hari gahunda ya FARDC ikomeye cyane iteganyijwe gutangira kuri iki cyumweru tariki 15 Werurwe, igamije gutangiza intambara yagutse mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo.
nk'uko akomeza bisobanura, icyo gikorwa cya gisirikare ngo kizitabirwa n'imitwe yitwaje intwaro ndetse myinshi ifatanya na FARDC mu mirwano irimo kubera muri ako karere. Uyu musirikare avuga ko ingabo za FARDC zizakorana n'abafatanyabikorwa barimo ingabo z'u Burundi, imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo, abarwanyi ba FDLR, abacancuro ndetse n'urubyiruko rw'ishyaka CNDD-FDD rw'u Burundi ruzwi ku izina ry'imbonerakure. Avuga kandi ko bishoboka ko n'ingabo za Angola zishobora kugira uruhare muri ibyo bikorwa cyangwa se muri zo operation. Nk'uko yabitugaragarije, ngo igitero cya mbere gishobora gutangirira mu gace ka Sange kari mu kibaya cya Rusizi, ni muri teritwari ya Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Nyuma yaho ingabo ziteganyijwe kohereza ibikorwa bya gisirikare zerekeza mu bice bya Kamanyola n'ahandi hafi y'umupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Akangaka ndagira ngo murakumva neza gatanu ku kandi. Nk'uko yabivuze, ibitero bya mbere biraza kwibanda hitwa Sange, ni muri kiriya kibaya cya Rusizi, ni muri teritwari ya Uvira, ndetse ngo ingabo ziteganyijwe gukomeza ibikorwa bya gisirikare bizerekeza mu duce twa Kamanyola n'ahandi hafi y'umupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Iyi Kamanyola ni muri Près de Rusizi, ngira ngo murabizi ko igenzurwa n'igisirikare cya M23. Uyu musirikare yakomeje avuga ko hari n'ibindi bitero byateguwe kuzagabwa ku misozi iri mu bice by'Indondo ndetse n'ahitwa Rurambo, ngo bigamije kugerageza gusubirana ibice cyangwa se coalition muri rusange igamije kugerageza gusubirana ibice bigenzurwa n'imitwe y'urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Aya makuru kandi yaje mu gihe intambara hagati y'ingabo za Kongo n'ihuriro ry'u donc AFC 23 ririmo natwirwaneho bikomeje gufata indi ntera. Murabizi ko intambara ikomeje guca ibintu cyane cyane Masisi ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo muri axe za Minembwe. Ahangaha rero bikomeje kuba bishoborana. Ese intambara niba hano muri teritwari ya Uvira biraza kugenda bite by'umwihariko mu gace ka Sange gatuwe cyane kari kamaze iminsi gatekanye? Aya makuru nyabahaye kuri wa gatanu, reka dutegereze ku cyumweru murebe ko bitazaba ari impamo. Sange ishobora kuza kuraswaho bidatinze n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma nk'uko amakuru akomeza bivuga rero, igitero cya mbere gishobora gutangira mu gace ka Sange nk'uko nabibabwiye. Ubwo M23 aho bari hose ni bakaza ingamba zo kurinda no gupreventing icyo gitero, kubera ko umusirikare mu gisirikare cya Kongo yamaze kuba aducira ku mayange uko ibintu biza kuba abyifashe. Ubwo muri Sud Kivu aho bikomereye cyane handi ni ku Ndondo ya Bijombo. Ahangaha ku Ndondo ya Bijombo ariko donc sinzi n'impamvu mvuze ko bikomeye, kuko byaje kugora cyane igisirikare cy'u Burundi na Wazalendo nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Mu ijoro ryo kuwa gatatu deja nibwo byatangiye kumvikana, ndetse no ku munsi wo kuwa kane, ku munsi w'ejo tariki 12 ku Ndondo hano ni muri groupement ya Bijombo muri teritwari ya Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Aha ngo habere imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi ba Wazalendo na MRDP twirwaneho, bituma bamwe mu bagabye igitero bahasiga ubuzima. Amakuru yizewe rero atugera haravuga ko Wazalendo bagabye igitero ariko bakubititse ku buryo bukomeye, ubu ngo bari kurira yo kwarika, niko amakuru avuga. Umuturage waduhaye amakuru mu butumwa yaduhaye rwose mu ijoro ryakeye yavuze ko ngo abajene barindwi b'Abazalendo ngo bahasize ubuzima nyuma y'imirwano yabereye hariya ku Ndondo. Akomeza avuga ko abarwanyi ba Wazalendo bari bagabye igitero bagamije kwibasira abaturage bo mu bwoko bw'abanyamulenge, ndetse ko bari bagamije no gusahura amatungo yabo arimo inka, ihene n'intama nk'uko byagiye bivugwa, ndetse ni nako byagiye bigenda kenshi mu bice Wazalendo zagiye zitezamo ibibazo. Hanyuma ariko amakuru akavuga ko imirwano yabereye cyane mu gace kwitwa ngo ni mu Mitamba, ni hafi ya Mugeti, aho abarwanyi ba Wazalendo bakunze gukoresha nk'inzira banyuramo bagaba ibitero ku baturage batuye muri ako gace. Si ubwa mbere aka gace kagabwaho ibitero nk'ibi, ko mu mpera z'icyumweru gishize nabwo bivugwa ko abarwanyi ba Wazalendo bakagabyeho igitero hano muri Mitamba, aho twirwaneho baje kugisubiza inyuma. Ni nyuma y'imirwano yamaze amasaha menshi hanganishije impande zombi. Ku Ndondo ya Bijombo ni muri Uvira, ahangaha niho imirwano yabereye. Hanyuma rero akarere ka Bijombo gaherereye mu misozi y'Umurenge muri teritwari ya Uvira, kamaze imyaka myinshi karangwa n'umutekano muke uterwa n'ibitero bivugwa ko bigabwa n'ingabo za Kongo FARDC, Wazalendo, FDLR ndetse n'abandi bafatanya bikorwa bagiye batandukanye.
Hanyuma reka tuve ku ndondo ya Bijombo turebera hamwe ibikubiye muri ubu busesenguzi kuri politiki ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi ikemangwa n'abatari bake. Abenshi bari bazabatese amaherezo ye na yahe. Mu mateka ya politiki n'imishyikirano hagati y'impande zihanganye, akenshi haba ihame ry'ingenzi rigena agaciro k'amasezerano ko agomba kubahirizwa n'impande zombi. Iyo bitagenze bityo amasezerano ahinduka igikoresho cy'uruhande rumwe, aho urundi ruhora rutanga ariko kandi ntirugire icyo ruhabwa. Ndagira ngo mubyumve neza. Muri urwo rwego uyu musesenguzi witwa Umunyamulenge turamusuhuza cyane Twagirinka William Kabare uyu donc yabigarutseho, yibaza niba imikorere ya Perezida Tshisekedi mu kibazo cy'umutekano w'uburasirazuba bwa Kongo idasa n'imvugo y'inyigisho igira iti intabayo hepfo ihabwa iyo ntitange. Hanyuma iki ni Ikinyarwanda n'umugani w'Ikinyarwanda. Hanyuma mu busanzwe amasezerano ubundi tubyemeranyeho aba ari inzira yo kugabanya amakimbirane hagati y'abantu cyangwa se amatsinda atumvikana, rero bakumvikana ku ntambwe zigamije kugera ku mahoro n'umutuzo. Ariko ikibazo ahangaha gikomeje kwibazwa n'iki: ninde uri kuyubahiriza, ninde utayubahiriza mu kurenga ku gahenge hariya mu burasirazuba bwa Kongo? Reka tubirebere hamwe twifashishije ibimenyetso. Ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo M23 na Twirwaneho hagaragaye ibikorwa byinshi byagiye bitangazwa nk'intambwe zigamije kubahiriza ibyo bemeranyijeho mu biganiro by'amahoro. Mu bihe bya vuba hagaragaye ibikorwa bitatu by'ingenzi: kuva mu mujyi wa Uvira gusubira inyuma mu birindiro bari bafite mbere, ubwo ni ku ruhande rwa M23. Iki ni ikimenyetso cyo kubahiriza agahenge. Kurekura imfungwa z'intambara mu duce bayoboye birumvikana cyane. Ejo bundi noneho barekuye 5,000 babahereza Croix Rouge bageza kuri Kinshasa. Ibi byagaragajwe nk'ibikorwa bigamije kubaka icyizere hagati y'impande zihanganye no gushyigikira inzira y'imishyikirano. Ibibazo byibazwa ku nyungu z'izo mpuwe rero, kuko nkeka ko ntago wakora ikintu udafite utabanje kureba inyungu byazana cyangwa se n'ingaruka. Nubwo ibyo bikorwa byagaragajwe nk'ibyubaka amahoro, hari ibibazo byinshi bikomeje kwibazwa. Ngira ngo musubizwa ahangaha. Ushobora kwibaza ese kuva mu mujyi wa Uvira byunguye iki M23 cyangwa Twirwaneho? Ese gusubira inyuma mu birindiro byo byunguye iki iri huriro? Ese kurekura imfungwa z'intambara byo byatanze iki ku ruhande rwabikoze? Ahangaha niho ngira ngo rwose mbahunze iyobera, hanyuma mbashyire mu nyungu. Mu mibare ivugwa nabo bireba, imitwe ya AFC M23 ndetse na Twirwaneho yigeze kurekura imfungwa zigera ku 1,000 ku bantu 1,400, nyuma hiyongeraho n'izindi zigera ku 5,000 mu byiciro byakurikiyeho. Ariko ikibazo gikomeye gikomeje kwibazwa n'iki: leta ya Kinshasa yo yarekuye imfungwa zingahe? Tubyumvikaneho. Ahangaha Kinshasa yarekuye imfungwa zingahe? Amakuru avuga ko hari imfungwa zirenga 700 zifungiye Kinshasa, cyane cyane muri gereza zizwi nka Makala ndetse na Ndolo Military Prison, murayizi. Benshi mu bazivugwamo rero cyangwa se mu bazivugwaho bavuga ko zifungiye ku mpamvu mu by'ukuri zifitanye isano n'inkomoko cyangwa se ubwoko bwazo. Ni ukuvuga ngo ntago ari ibyaha, ahubwo inkomoko n'isano bafitanye cyangwa se bafite. Ibi bituma bamwe bibaza niba imfungwa zo mu burasirazuba zitari zikwiye ndabivuga gute, zitari zikwiye guhanahanwa n'izifungiye Kinshasa nk'uko bikorwa mu bindi biganiro by'amahoro hirya no hino ku isi. Noneho kuri ziriya mpuwe twavugaga haruguru, reka turebere hamwe burya ari impuwe zitagira igisubizo cyangwa se zitatanga igisubizo. Iki ni ikindi kibazo gikomeye kigaragara, ni iki ngiki: ese impuwe zitangwa n'uruhande rumwe zifite agaciro mu gihe urundi rukomeje ibikorwa bya gisirikare? Ni ikibazo, cyangwa ni kwa kundi nyine nguhombye arabyimenyera. Mu bice bimwe byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haracyavugwa ibitero by'indege zitagira abapilote zizwi nka drone, zivuga ko zikoreshwa n'ingabo za leta ya Kinshasa mu bice bigenzurwa n'imitwe irwanya iyi leta, harimo n'umujyi wa Goma. Twabigarutseho ku munsi w'ejo ibyabereye i Goma ejo ndi tariki 11 ubwo FARDC yagabaga igitero cya drone kigahitana umukozi wa UNICEF Karine Buse, bikamaganwa n'abatari bake. Ibi rero bituma bamwe bavuga ko gukomeza kurekura imfungwa cyangwa se gusubira inyuma mu gisirikare mu gihe ibitero bikomeje bishobora kugaragara nko gutanga ntuhabwe
murabizi mu bihe by'agahenge nibwo hishwe Liyetona Koloneli Wilingoma wari umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, twabigarutseho. Ubwo rero imibereho y'imfungwa n'uruhare rw'imiryango mpuzamahanga nayo reka tubirebe hamwe icyo yanzuye cyangwa se mu busesenguzi bwe uko abibona. Ikindi kibazo cy'ingenzi ni imibereho y'imfungwa, kuko hari abibaza niba imiryango mpuzamahanga nka Red Cross cyangwa Loni zisura imfungwa zifungiye mu bice byose by'impande zihanganye kugira ngo igenzure uburenganzira bwazo n'imibereho yazo. Niko ngo ku ruhande rwa M23 natwe rwaneho hari aho imfungwa zarekuwe zagaragajwe mu ruhame. Ibi byatumye bamwe basaba ko uruhande rwa Kinshasa narwo rwerekana uko imfungwa rufite zimeze ndetse hakanatekerezwa uburyo bwo kuzihanahana. Ese imishyikirano ishobora gutsinda ite? Icyo nicyo itakibazwaho nyuma yo kugaragara yuko bigaragaye ko na ruhande hari uruhande ruhabwa ntiruhabwe, ruhabwa ntirutange. Niko ngo amateka agaragaza ko imishyikirano igira amahirwe gusa iyo hubahirijwe cyangwa se iyo yubahirijwe n'impande zombi. Iyo uruhande rumwe ruyubahiriza urundi rugakomeza ibikorwa by'intambara cyangwa se guhohotera abasivile, imishyikirano ishobora guhinduka nk'umuntu Rwanda bivuga gute? Dushobora reka mbivuge gutya, uko amateka agaragaza ko imishyikirano igira amahirwe gusa iyo yubahirijwe n'impande zombi. Iyo uruhande rumwe rero ruyubahiriza urundi rugakomeza ibikorwa by'intambara cyangwa se guhohotera abasivile, imishyikirano ishobora guhinduka nk'umuntu wikirigita agaseka mu gihe uwaseka amuhekenyera amenyo. Niyo mpamvu bamwe mu basesenguzi barimo Girinka William Kabare naho twiyambaje ubusesenguzi bwe kuri iyi nshuro, bavuga ko amahoro arambye burasirazuba bwa Kongo ashobora kugerwaho gusa igihe habayeho kubahiriza amategeko ku mpande zombi, guhanahana izo mfungwa nk'uko babyemeranyije, no guhagarika ibitero byibasira abasivile no kubaka icyizere hagati y'impande zose bireba. Ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ni ikibazo cy'amateka, politiki n'amahoro. Mu by'ukuri politiki n'amaboko byivanze kugira ngo amahoro arambye agerweho. Hakenewe ubushake bwa politiki, kubahiriza amasezerano no kubaka ubwizerane hagati y'impande zose zishyamiranye. Bibaye bityo cyangwa se bibaye ibyo, imishyikirano ishobora gukomeza kuba amagambo gusa mu gihe abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo n'iya Ruguru bakomeza kuba mu bwigunge bw'intambara n'umutekano muke. Ku baturage bahatuye icyizere gikomeza kuba kimwe ko umunsi umwe umucyo w'amahoro uzongera kurasa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni isesengura rya William Girinka Kabare, umusesenguzi w'umunyamurenge ku bibazo bya politiki n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Nizere ko noneho ahangaha mubashije kuba mwakumva uko situation imeze, uko ibintu bimeze, igisobanuro cy'ibikorwa, ibivugwa ndetse n'ibitangazwa. Yes, hanyuma u Rwanda rwakiriye abaturage barwo 205 bavaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyarwanda banyuze ku mpaka munini uhuza u Rwanda na Kongo mu karere ka Rubavu bakirirwa n'umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, Ishimwe Pacifique, batashye kuri wa kane tariki 12 Werurwe 2026. Umubare munini w'abo banyarwanda batashye ugizwe n'abagore ndetse n'abana bavukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Babwiye ikinyamakuru RBA ko abafashe icyemezo cyo gutaha nyuma yo kubikangurirwa na bagenzi babo batashye mbere babasha kwiteza imbere. Benshi mu banyarwanda bataha n'ababa baramaze igihe bafashwe bugwate n'abarwanyi umutwe wa FDLR ukorera amashyamba yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva AFC M23 yatangira kugenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo, abanyarwanda babonye umutekano ndetse ku bufatanye n'ishami rya Loni rishinzwe kwita ku mpunzi, ababishaka bafashwa gutaha. Duhora tubabwira uko bwije nuko bukeye. Abarundi 74 biganjemo abagabo bari barahungiye mu Rwanda mu bihe bitandukanye batashye ku bushake mu gihugu cyabo, bashima ko nta kibazo bagiriye mu Rwanda mu myaka itandukanye bari ibahamaze. Batashye baciye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi uri hari y'Inemba mu karere ka Bugesera, barimo abagore 30 n'abagabo 44 baturutse mu miryango 47. Bageze rero mu Rwanda mu myaka itandukanye
batandukanye ndetse 62 muri bo babaga mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe, mu gihe abandi 12 babaga mu mujyi wa Kigali. Bakiriwe n'abaturage baturutse mu Burundi nyuma yo guhererekanywa hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Mu babahererekeje rero harimo Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi Minema hamwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR. Havugiyaremye Jeremy wari umaze imyaka 25 mu Rwanda yavuze ko yabanje kuba mu buzima busanzwe ndetse ahabyarira abana 4 biyongera kuri 3 bahageranye bakaba 7. Yavuze ko ubuzima bwo mu nkambi atari ikintu cyoroshye kubamo, ariko nanone ko nta kibazo yagiriye mu Rwanda. Ati nta kibazo twagize, twari tubayeho mu mahoro, ariko mu nkambi si ahantu wakwishimira kuguma. Umuryango wanjye wo wasigaye mu nkambi wo nturashaka gutaha, ariko nge nkumbuye igihugu cyanjye, ngiye kongera gutangirayo ubuzima. Uyu ni Havugiyaremye yongeyeho ko ngo icyatumye afata umwanzuro gutaha nyuma y'iyo myaka yose ariko bagenzi be batashye mbere bavuga ko basanze iwabo ari amahoro. Hanyuma mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Madame Louise Mushikiwabo yerekejeyo n'intumwa ayoboye. Bakiriwe neza ku meza y'ibiganiro na Ambasaderi Mukantabana. Ni mu ruzinduko rwe rw'akazi i Washington. Ambasaderi Mukantabana yateguye ifunguro rya nimugoroba mu rwego rwo guha icyubahiro umunyamabanga mukuru wa Francophonie Louise Mushikiwabo, waruherekejwe n'abambasaderi bava mu bihugu bigize umuryango mpuzamahanga wa Francophonie OIF bafite icyicaro i Washington DC. Hanyuma i Washington, umunyamabanga mukuru Louise Mushikiwabo yatumiwe n'itsinda rya bambasaderi bo mu bihugu bikoresha igifaransa i Washington rizwi nka GAF. Ibiganiro byabo byibanze ku ruhare Francophonie ishobora kugira ngo isi yugarijwe n'imivurungano itandukanye muri iki gihe irusheho kugira amahoro. Hanyuma rero ibiganiro byabereye muri ambasade ya Canada imbere ya Ambasaderi Mark Wiseman hamwe na Perezida ucyuye igihe wa GAF yitwa Sidibe Fatoumata Kaba, ni Ambasaderi wa Repubulika ya Guinea, mbere yo kwakirwa ku meza na Ambasaderi w'u Rwanda i Washington Mathilde Mukantabana.